Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the Sayicology. Loing at I came link of course now Singove Mr. Post. So previous I'm showing in very good psychology. I ended a video la kasabota benimang on the president. There's actually Samarsanyana man. A kind yana tintiana kwala kwai. Ela ko ti email. As a show me officially guys because of course, at 7th January, you can scroll like account your Sayicology as you can see. Don't you can scroll and find could be busy. This image. So I pull in this image. So if I life, psycho independent. Unfortunately, at the moment, I'm not sure if your record label mara message would clear. Psycho independent. So Sayicology say again answer can Ndzhuti wa miss the post, which means official one isuka a Centurion studio. Anga will call a Centurion studio because the one of the album style and kusukela ka leyo sungula loko a ri ka Hosingove tisimu hinkwato maswona kwala ni Hosingove a diri behind tona a diri composing even ya ombirhi nakona it was still the same mayikomela na mhaka leyiwa so leswo kombisa ntsena ku swi nge hevi tano so shock Sayicology ndlela yin'wana i ta ana record label ya yena leswo swi nga ri bad vuxo nge rhangana of course no vona the record label star one so swiloko i ta ana record label ya yena lero i recorda kun'wana na kun'wana kwala a ku lavaka and a nga feature na artist yin'wana na yin'wana leyi a yi lavaka so swi nga ha va possible still ku a feature Hosingove ku va nga ri problem ngopfu yeleyo swi swo kombisa ntsena ku is independent a nga ha depend ka Mr Post a nga ha depend ka Centurion studio a nga feature un'wana na un'wana munhu loyi a nga tsakela ku va a kha tirha na yena so hi nga tivi ku dya da pfumela Hosingove ka di feature na because hey video leyi nga yi endla last obviously yi kwatisa Hosingove hikuva na support Benin president ku nga enemy ya dona Hosingove kasi yena already a swi tiva ku hayi se wa suka a hansi ka dona Hosingove mara yaleyo mhaka loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe hi ta hi kha hi mi nyika ti-updates of course na loko album ya yena yi kha yi ta no i feature va mani huma subscribe kwana information yi ta va yi kha yi ta hi leswo sweswi la ka munghana lonene la ntwe ka munghana lonene ku xavisiwa ti-award a na ha sina la vulavula na vona leswi ni va nyika majeje lamawa ni lava risimu ra nsinya vantshwa na musumerini loyi yimayimela ri ya tsemba lembe sumerileni loyi yimayimela sumerileni so majeje la a ni kumanga munhu la ka munghana lonene majeje lama ni fika ni ma siya kwa risimu ra mina ri ya tsemba lembe mi ni tlula ka munghana lonene a na ha la ta switori na mi ni te ku xava ka award nsinya vantshwa hi mina majeje lamawa ma vona a ri saleli na Ndzhuti emajeje la ma vona hi lawa so majeje lama mi ma siya kwala na mali leyi ni yi siya kwala nga ti-award a na ha la ta nchumu ya wena award ni kha ni ya teka song of the year nsinya vantshwa hi mina a ku na munhu wa misava hinkwayo ana ka pastor ni kuma mi teka majeje lama na mali mi ni fonela ka 0835496979 ni byela ku award ta ri ni na award